Sanibonani iy'ndlondlo ezinhle, indlondlo le ekhulumayo umntwana ohamba namakhehla, sanibonani. Sanibonani iy'ndlondlo ezinhle. Ukuphaphama kwami lapho-ke ngaphaphama khona kufika nje elinye iphupho, okay, lisho ukuthi yabona izinto zakho zizolunga mhla wangilungisela mina ngingusibanibani vele, uyazisho ngiyambona ukuthi ubani, uyangihaga ngoba angitshela ukuthi angimlungisele la ngoba wayethwetshuliwe, and ungatsheli muntu lezo zinto lezo, ngilungisele izinto zakho azilungi njengoba mina ngathwetshulwa. Ngike ngathi uma ngikhuluma kwamanye amavidiyo, ngake ngayikhuluma lento ukuthi mina uma wami ongizalayo washona ngo-1984. Mayeshona ngo-1984 wayeyi-self-initiate, wayengakaqedi ngisho uku-initiate, eseyi-self-initiate eqhubeka kunzima kuyena ngaleso sikhathi. Mase kukhuluma-ke futhi kakhulukazi ngoba ngangiyingane mina, kukhuluma ugogo wami, nakhona ugogo nothi lo ozala uma, ugogo owudade wabo kalo ozala uma. So-ke labantu laba wangixoxela kahle ukuthi kwenzakalani ngoba uye wayengitshela ukuthi wayeyi-self-initiate, kunzima kuye njani, okay fine, angikho lapho, ngifuna ukufika kule ndaba. Uma ngabe ngendlela engangikhuluma ngayo mina bengiwumuntu othanda ukuthi akhulume izinto ukuthi hawubani uthe, kodwa leli gama lathi malifika ngalelo langa ngangakhona ukuthi ngikhulume ngathula, ngabona ukuthi hayi lento ngidinga ukuyiphahlela, ngayiphahlela for 3 days, ngizila ukudla, ngizila ini, ngenzani, ngathola i-answer ekugcineni ukuthi vele sekufika ubaba wakhe nayo sashona, wathi hayi vele uma wakho thina simaze sikaze simbone la ngikhona akekho. Okay, kwakuconfirma ukuthi hayi kunjalo. Ngase ngilayelwa ukuthi ubani ongangisiza lo muntu angilungisele, ngamlungisela. Angizange ngitshele muntu, ngatshela nje abantu abami, yibona bangilekelela. Even ama-siblings akithi azange ngiwatshele, ngawatshela sengilungisile ngoba ngangisaba ukuthi bazokhuluma kungakalungiswa. Nganginayo nje lento ukuthi uma ngingatshelwa abanye abantu kungakalungiswa lento, mhlampe lo muntu useduze kwami, nganginayo nje leyo feeling ukuthi lo muntu lo useduze kwami, kanti yena lo muntu engikhuluma ngayo ukuthi umuntu obengicindezela mina isikhathi esiningi ubeseduzane nami. Ngelilanga wakwangithatha wangisa kwenye indawo kude ehamba nami la eyongifaka kwezinye iy'ndawo. Masifika lapho uthi angimphelezele, kanti lo muntu lo ayengifika ethi angimphelezele kuye, mayemhlolela ahlole bese ethi aphume yini lo mntwana, bese ethi hayi angaphumi, kanti nami wayefuna ngihlole, efuna nje ukungifaka phela ukuthi bangibone, noma wayengi-check-ela ukuthi ngihamba kanjani, angazi. Bese-ke ethi hayi angaphumi. Uma ngabe sekhuluma lo baba lo wayemhlolela wathi hayi wena nje awunayo into etheni, phela nje ubonakala njengomuntu ozohlupheka zafe, ngoba kukhona umuntu wakini owamlokhuza, owamenza intembi, funeka uhlabe imbuzi ushweleze kuyena. Uyakhala lapha ekhona lo muntu lo wakini owamenza intembi. So lungisa-ke ngoba uyazi wena, wayibuzisa saze sahamba, azange sangifaka mina ukuthi ngihlole noma ngenzeni ngoba phela manje usephoxekile. Uma sengizwa lento mayethi uma mina ngathwetshulwa, ngase ngithi ake ngithule, ngiyibuza ngiyiphendule. Hawu, kanti manje le ndlela yami ngiyayiqhuba, lokhu engibuza lo muntu ukuthi ukuphi nendlela. Mina sengiqalile manje ukuthi hayi angisasho kahle ukuthi sengikuphi nendlela ngoba ngiyabona ukuthi uyangimonitha lo muntu ukuthi ngihamba kanjani. Kuthe-ke mase sekuphambili ne-initiation, ngizoyenza nje isheshe. Phambili ne-initiation umntanami lo engithi naye ube-initiator kanye nami, kodwa yena mina ngaqala kunaye, yena waqeda kuqala kunami. So yena-ke mayesenikiwe isigodlo kwathiwa kahambe esigodlweni sasekhaya, ekhabo mama ayosebenza khona, konakala lapho-ke. Wathi babefika beyenza yonke lento leyo ukuthi usesebenzele ekhaya, bafika basigilela imikhuba sibhekile, kwazochelwa esigodlweni, kwenziwa zonke lezi zinto lezi ongeke ukwazi ukuyicabanga ukuthi zingenziwa abantu abaphila saka, abantu abathembekile, abantu yazi nje bathembekile labantu. Mabehamba uyababona ukuthi uyabahlonipha. Okay right, bayenza-ke leyo nto leyo naye lo muntu ehamba phambili. Hayi kodwa-ke kwasho ukuthi namhlanje akusuyohamba phambili kule nto eyenziwayo, omunye
owumalume manje usenza lento le. Kusho ukuthi labantu laba babanga lento ekuthina, bayayibanga bebodwa kodwa bayakhohlisana still nabo. So ngayilungisa ke indaba kamama, kwaqhubeka i-initiation, ngasebenza nje base ngisebenza, umntanami wasebenza, kwawuyena naye siyatshelwa lezi imfihlo lezi. Hey, ngimthanda lo mama lo, ngimthanda lokhu ngenhliziyo yami yonke, ngimtrusta kuyo yonke into yami, bengimtrusta kukho konke, ngimtrusta ngalendlela le. Kanti vele ukushona kama wami washona ngengozi yemoto, imali yakhona, izinto zakhona zonke zathathwa uye, but ngangingenandaba nakho ngoba ngangakunaki ukuthi kujulile. Kanti lento ijulile. Mina wami umama wathi ehambe emhlabeni, akekho wakhuluma ngaye phakathi kwaleli khaya. Kwangathi kuhambe nje into ethule tu, kwathulwa nje tu. Hayibo, ngithi mangabe ngithi ngiyincane ngiyingane, ngithi hawu bakithi ngicela nje ukuthi ngiyobona emaromeni, sonto emaromeni thina ekhaya. Njalo ngeyi2 bekiwa kuyokhulekwa ngeyi2, maqedwe ukukhulekwa emathuneni ekseni ngabo 6 ekseni, mhlawumbe kuze kuphele ngo8 9. Sithi masifika sesiyo abantu ngiyababona basemathuneni abanye abantu. Mangithi mina ngicela ukusondela ethuneni likamama, mhlawumbe sesisekhaya, ngiyoshawa lento ongakazi uyibone. Ngithi mina kanti ngikhulume ini? Kanti ngenzeni la ekhaya? Understand ukuthi ngingashawela ukuthi ngifuna ukuyokhuleka ethuneni likamama, nama ngithi ngifuna ukufila nje lokho phela. Hayi, kanti inkinga ikhona. Hayi, uma ngabe sekuhamba isikhathi ngilo ngibuze emaphusheni, ubani owathwala ngaye, ubani owamthwebula njalo not ukuthwala ngaye, ubani owamthwebula, ubani owamenza lento embi kangaka. Hayi, kwaqala manje kwakhona amaphupho, ngakhonjiswa ukuthi kwaqala la kweza la umuntu mayethwetshulwa abantwana bamathonga, akathwetshulwa lowo muntu eseshonile. Abamthwebule eshonile laba kade bemfuna impela abanikazi bakhe, laba bamqala esaphila ehamba, bamqale khona, bamenze lokho abamenza kona, ukuze ithi mayenzeka leyo ngozi yemoto noma mayegwazwa noma mayenzani, futhi kuba ingozi, kakhulukazi kuba ingozi uma esenzekile lokho, bese bona beqedela umsebenzi wawusuvela uqaliwe kuyena, ngawuboniswa ukuthi oba uqale kanje, le family yahlangana yonke. Ngiyabazi ngisho ngababona, it was a movie nje engiboniswa yona, kodwa ngakholwa mhlala ikhishwa igama lokuthi ngathwetshulwa usibanibani nosibanibani. Bengabe behlangene ngami, vele ngangiwumntwana owayenesipho la ekhaya kodwa wayengathandeki. Hayibo, ngayibuka lento ukuthi hayi, lento le yenzeka kumina, lento le engiyibonayo nengizwayo into eyayenzeka kumina. Nalento abayenzayo yokuthi uma ngabe sekukhona osebenzayo, abajabuli ngani abantu uma ngabe kuwukuthi khona umuntu ozosiza ikhaya, kepha bona bafika ngendlela yokuthi sifuna ukuzochela, sifuna ukuzokwenzani. Hayibo, kuyaliwa bantwana bamathonga la, kuyaliwa, kufunwa lamandla lawa. So mina bengiwumntwana obebonakala ukuthi hayi, lo mntwana lo isipho sikama wakhe sikuye. Kanti manje sesimultiplyekile. Mina abantwana bonke, abantwana bami banamakhosi, bonke abantwana bami bazalwa bembethe bonke. Lokho akusinto engathini, ngiyanitshela nje nani bantwana bamathonga, ngoba kuzokwenzeka ukuthi ninabo abantwana lapha abanamakhosi kodwa ningabanaki. Kufanele nibanakekele, nisondele kubona, nibone ukuthi izinto zihamba kanjani. Abantwana benu mabangadobwa abantu abakhohlakeleyo. Abantwana benu maninganikeli ngabo ey'theni zenu, ngoba awazi mhlawumbe washona lo uma wakho la ukhona, mhlawumbe unika abantwana bakho isitha sikama wakho, lo muntu owabulala uma wakho, wathwala ngaye, wamthwebula, wamenzani. Ziningi izinto ezisemfihlakalweni. So manje imnandi, angifuni muntu, but ngiyabaxolela bonke abakwenzile, ngiyaxola ngoba vele ababengayazi into ababeyenzayo, babengazi lutho, phela babelidwa umona, belidwa izinto zomhlaba. Umuntu afuna ukuphakama emhlabeni, uphakame ngamandla abanye abantu, ufuna ukuphakama ubonakala ukuthi hayi ikhonzo, kuthiwa hayi uphakeme uba, kanti uphakame ngamandla abantu. So lezo zinto zonke ziyaphela abantwana bamathonga, ziyaphela kumanje. Lowo muntu loyo wadlela umuzi wakhe wanjani, akayilutho kumanje, akanawo ngisho umuzi.
mdala. Yabona leyo nto leyo ukuthi ukufuna amandla ekungasiwona wakho ave kungagcini kahle, kugcina vele kuyinkinga. Manje bantwana bamathonga, sukumani lapha enikhona, kungenzeka nithanda umndeni nje kanti iwona onibulalayo. Nisale kahle.